bisan unsa nimo ka maayo nga fighter o wala kay conditioning coach, di magsilbi gyapon sir, no? Unsa ka importante ang conditioning coach di ay? Kuan gina sir mo affect gina siya sir kay yes ang napdabugod kay kanang internal nga atuaging talent sir ba yan kana siya mag conditioning is mao to siya mo develop sa atong mga pang kuan pang late rounds so mo affect gina siya sir ang conditioning coach gid sir so ona nga once labi na para sa sir mga caliber pang world title na gid nga fight so need na gid nila tanan sir ang ilahang conditioning ko sugan kanang para sa ilahang isa nang tawagan kanang para sa ilahang mga pagkaon pagbinti sa timbang para dili kayo sila ma-dehydrate nga kana sir ba. Tunod ba sir nga kung naa kay umabot nga away tulo ka adlaw or usa ka semana before ka moaway kinahanglan wala say jerjer para di makuha kusog tinuod ba na? Based on experience sir, yes sir ba affected gyud sa sir bisan kumahimo gid sir kumahimo gid sa lambuan para kuan gyud kanang kuan gyud kanang kompleto gid sir ba wala gi kuha ba wag iban bisan mo gud kay sir mo tingon man gina sir apektado gid ang ato ang panuhod ana sir kanang kanang gitawag nga jerjer gid. Mumaster gid ay. Sige.